नमाज पढ़ चुके हैं, बाअदब इत्मीनान सुकून से एकदम खुतबा सुने, खुतबा सुनना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज जिक्र कीजिए का मुकद्दस दिन है। इस मुकद्दस दिन में आप एक सुन्नत रसूल को अदा करना, इत्मीनान सुकून से खुतबा सुनना, बाअदब रहना।
وعلى أمنا سيد النساء سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أم سيد المقربين بين الناس حمزة الأنصار رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والصابرين الأخيار الأبرار إلى شريك جعل الله تعالى من المسلمين إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنه اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل